5:7. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo. Matayo 5:7. Je, hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa. hahirwa abanyambabazi kubera iki? Nibo bazazigirirwa. Abanyambabazi bazazigirirwa, abatagira imbabazi ngaye nawe kashirako karongo. Aho nije wahanditse. Igihe Yesu ariko yandikira ijambo yavuga twari kumwe. Haba na papa ndi yarariho na sogokuru ndi yarariho. Nguvuge ngo none hari akantu banyushijemo. Ngo abanyambabazi ni bazagira gute? Bazazigirirwa. Nabonye umugabo umwe mu gitondo kimwe. Baravuga ngo inka ziwe zose zakubiswe n'inkuba. Inkuba izikubita inka. Ngo arangize muri ico gitondo bamuhaye inka zingana nizo yarafite. Kubera iki? Yahoraga zitanga mu gitondo ayo si imigani oye ni ibintu nabonye. Inkuba zakubise inka zose baravuga ngo zarangije. Umuntu wese yahaye wese mu gitondo akaza ngo wihangane ngo ibintu ni ibirongo. Ngo ariko ngo utuma umwana ngo aze gushorera inyana. Undi akabarashitse abandi bakahurira ari batatu ati pole sana pole wihangane rwose wahuye n'ikintu gikomeye. Atari ko twaje kubwira ngo umwe akavuga ati uzi ndaguhinkana inyana yayo gutyo wamubarura kwira. None kabuza gusa ukuboko kwawe gusa ni nani kuza kumenya ifaranga inoti ya 5 n'inoti ya 2 ni ya 500. Mapepa zafasha abantu. Umuntu akagira gutya akamagira gutya Satani kamimuyobora. Tahareba mu mufuka kubera ko Satani ziko atazatangira 5 akama kwega ya 5 naho gamwebwe dusakame tuzatworoha. Uko ari umuntu mu buzima bwiwe utaratanga 5,000 kandi azazana 15,000 agatanga 1,000 agasubira na 15 akamaza yavunjira yiri. Urahari? Vuga ngo ndahari. wa Kristo wanahesabu miaka bali mwenendo wao haukamilike. Usipoteze bure wokovu wako, chunguza moyo wako, Bwana anakuja. Tiwo utanga 5,000 uzi utwerera 15,000. Muzi ko turi abarwayi. Ninde mugabo w'umugabo ushobora gutwerera 2,000? Muzamu bitwerera mwebwe 2. Tiwabirenze haba na 5 warabirenze. 5 warabirenze wewe ko ndakubona. Warabirenze nduzi utwerera 5. Utwerera 10, 15, 20. Ariko wagera hano mu rusengero gatanga 1,000. Bongo yako. Ngo tushime Imana ngo turayikunda. Mwami Yesu Kristo. Nguzi burya ngukunda w'abana we. Eshitse none. Urankunda na 500 francs. Watahanye 20,000. Ndeke kubivuga. Ariko ni gitanga. Ndareka zukusintashe. Tunumundi gasenji wawe. Francs ubuzima bwawe bwose 500. Kubwira ugenda ufate nimba ari 500 ufate 500 ku kwezi. Ubundi abantu calcule mentale iracabaho. Telefone yaratwishe 500 ku kwezi muzamuterana iminsi ngahe. Nidushaka dufate iminsi 3 no ku cyumweru. Si iminsi 4 fata 500 iminsi 4 mu kwezi mu cyumweru uyikube n'ukwezi na amafaranga ngahe. Nimwe nkaba yankubira calcule mentale 10 na bingahe. Nukuvuga ngo 500 iminsi 4 mu cyumweru hanyuma kuba n'iminsi 30. Ibihumbi 8 sibyo ni 8 mureke mberekere. Iragari ibintu strefas biroroshe kumenya uburyo uzukora. 8 fata 8 ubikube n'amezi 12 nanga 90. Nukuvuga ngo amaturo yawe angana n'ibihumbi 96 ku mwaka. Numara fata ratio muzamuryo urebe uko ingana. Wamara Mwami Yesu Kristo waratugaburira duhaza. Haleluya haleluya. Stoke ndirashira.
kandi akaza yigorora neza. Amina, haleluya. Mushumba we, iyo turi ngo dufite abakristo, none ukubye ayo mafaranga aho gamvuza abantu bataza batanga icacumi. Hariho abantu bataza batanga icacumi, barazwi, murazwi ngo twebwe ngo hariho ukuntu babivuze ngo babisobanuye, bande bagusobanuriye. Iyo ngiyo bagusobanuriye, va mu nogendo uje iyo bagusobanuriye ibyo ngibyo. Uzi wanje kwaza uzezeta n'umutwe. Ariko ndabakunda ye, nabakunze. Nico gituma mbambabwira amagambo yose, nukubera urukundo. Kanguka umenye ubwenge. Imana yohabwa n'ibihumbi 5, Imana yohabwa n'ibihumbi 10, Imana yoturirwa n'ibihumbi. Birashoboka, birakunda, n'abandi barabikora. Sema haleluya. Uzurarahe kutazuyatanga, urara hejuru. Sikuri matoro ryama, ni si Dodoma siyo ya mbere, kalite ya mbere si Dodoma, n'abandi bazayigama. Sama shuku yagurira mu ijuru. Hari uryama kuri 2, nindi uryama ku matara 2 cyangwa bitanda 2. Bakureke ta bintu byo kubareka, reka titwobareka ngo ejo tuzobibazwe n'Imana. Ntibikunda nubu nyine gusa nyine nibijya by'isoni. Uwo subirariya mu maturo tukareba turebe ko twosangamo nk'ibihumbi 5 k'abantu 3, 5 twosanga harimo nk'ibihumbi 15 gusa, kandi hanga turazitahanye tiziriyo. Ngari kuyimushumba karagira ngo twatuzana amafaranga ngo tuyasubizeyo. Ninde wayabahaye? Ko muzamuvuga ibintu gusa byo kumunwa. Ninde wayabahaye? Ko ari Imana. Wa musisi nababwiye hano ngo imbwa ni 2 izi, kandi imbwa z'amasega zigera nka imbwa zizi 2 bijya biza birinde gipango. Iya mbere ngo nukwimo wagize gute uwaguhaye, iyo ni imbwa imwe ya mbere izayimo wamuhaye. Ya kabiri ngo nugusaba wo wini. Zambwa zimwe z'amasega zigera. Iyo ngutekereza igitondo ngiye gusoza. Sema haleluya. Igitondo kimwe ngazi wawe ngakubira ngo wa mushuti wanyu we tuberewe nabi, bagiye kutwirukana ukagira Imana we mu nzu twabuze icyo twishura, ukagira inkawo, ukabyara we. Ndagusabye, ndabizi ko mwahembwe kandi karya bazi kurya. Nubona barakuganye babaza amafaranga ufite, kibogani wanje bazi ko ntacokiriye. Ubundi imfura niganwa, imfura ukuye mu by'ubukristo. Imfura yarangiza ukamubwira ngo urumva ngo rwose ngo wihangana, ukamukubitira karikire ngo abana ngo bagiye kuja ku ishuri ngo baragira gute nuko bwacaga nawe bakakwirukana, ugasanga bamugize ministre wa defense.